Awliyalardan hiç kimisin hiç bir peygamberden jogorı koyboyubuz. Etiqat şunday. Min awliyan peygamberden aşık olup kete albaydı. Awliyalardan hiç kimisin hiç bir peygamberden jogorı koyboyubuz. Jana bir peygamber bardık awliyalardan jogorı turat dep aytabız. Awliyalardan keremetleri jönündө aytılıp, işenimdүү rivayatçılardan jetip kelgen sözlerge işenebiz. Awliyalar bar, keramat hak dep ahli sünnetin bardığı aytat. Düşündürme, awliya kim? Awliya Allah'ını, jana anın Allah Taala'nın sıfatlarını tanıp bilgen, mümkünçülüğünün jetişince daima ibadatta bolgon, günöөлөрдөн jana rahat kaaloolarga çömülүүдөн saktangan adam. Demek her bir adam Allah Taala'nın sıfatlarını tanıp bilip, kolundan gelişince, mümkünçülüğünün jetişince daima ibadatta bolsa, günöөлөрдөн jana rahat kaaloolarga çömülүүдөн saktangan bolsa, muna uşunu biz awliya dep aytat ekenbiz. Awliya hiç kaçan paygambardın darajasına jetpeyt. Antkeni awliya paygambardı eğerçüyüçü. Erçüyüçünün darajası eğerçiligenden tömön bolat. Bul eğerçitip ketip atat, narkı eğerçip ketip atat. Kantip eğerçip ketip atandan jogorı çekip etsin. Joganda emes. Awliya paygambar derçi awliya bolat. Ana kantip paygambardan jakşı olup ketsin. Her bir paygambar awliya. Her bir paygambar özü awliya. Kudaydın dostu. Antken her bir paygambar Allah'ın sıfatlarını tanıp bilip, daim ibadatta olup, günöөлөрдөн жана рахат каалоолорго чөмүлүүдөн сактанат awliya. Her bir paygambar awliya. Al эми бардык эле awliya paygambar emes. Umum husus min vacih degen söz. Mantık erejesi boyunca. Oşonduktan al awliyadan jogorı bolat. Munda kebir karangı sufilerden awliya paygambardan jogorı bolat degen oylarına karşı cevap var. Tileke karşı hazır günge çeyin kebir adamlar kebir awliyalardı paygambarlardan jogoruraak makamdарды berip koygondori var. Al emes kudaylık makam berip koygondori var. İnternetke kire turgan bolsoңор, başka жерге kire turgan bolsoңor, tasavvuf jakşı nerse. Bирок tasavvuftun soppuçuluk natına jamanıp alıp, jaman bolgon buzuklar toltura. Oşondoylordun kebirleri biz jagada girip kalgandары var. Kebir jerlerde. 10 yıl murda tasavvuftun çınıgı ustazların tavu gündüzü kükürt menen izde tav albay telengdeyteli şamçırak menen. Azır bolsa her buruluşta birden oturat biro. Men dep. Oşon üçün urmatlı bir tuğandar etiyat boluş gerek. Awliyan min awliya bolsa dagı bir paygambarga jetpeyt eç wagtda. Munda kebir karangı sufilerden awliya paygambardan jogorı bolat degen oylarına karşı cevap var. Antkeni paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem paygambarlardan keyin Abu Bakır'dan da jakşıraak adamdın üstüne gün çıkpadı, jana batpadı dep aytkan. Bul hadis Abu Bakır as-Siddiq paygambar bolbogon bardık awliyalardan jakşıraak ekendigini açıkça çıgarat. En jakşısı paygambarlar, en paygambarın jakşısı paygambarlardan keyinki nomer aydın bul Hazreti Abu Bakır. Hiçbir awliyan nutulko paygambar Hazreti Abu Bakır'da jetpeyt. Antkeni paygambarın hadisi menen. Paygambarlardan keyin Abu Bakır'dan başka bir dagı jakşı adam gelgen jok dedi. Abu Hanifa'ң dele, İmam Maturidi'ň dele, İmam Bukhari'ň dele, al emes Hazreti Umar'ın dele Abu Bakır'dan jogor emes. Mana şunday. Antkeni paygambarın hadisi var. Bul hadis Abu Bakr as-Siddiq paygambar bolbogon bardık awliyalardan jakşıraak ekendigini açıkça çıgarat. Egerde as-Siddiq awliyalardan jakşıraak bolgon bolsa, anda paygambarlar andan da jakşıraak. Hadistin özünden adamların en jakşısı Hazreti Abu Bakır, bирок al paygambarlardan keyin turat dep bilip atabız. Anan awliyan Abu Bakır'dan keyin bolsa kanti paygambardan jogorı ötüp ketişi mümkün. Awliyalardan keremetteri, awliyanın keremeti degen var. Keremet Allah Taala özüne jakın pendesinin işleri tuğra ekenin bekemde üçün
же ага жардам иретинде, же анын динде бекем болуусу үчүн, же динге жардам кылуу үчүн ага берген адаттан сырт көрүнүш. Пайгамбардыкын мужиза деп коебуз, ал эми жөнөкөй олиялардыкын карамат деп айтабыз. Мужиза пайгамбардын пайгамбарчылыгын тактап адамдарга көрсөтүү үчүн берилген адаттан сырт окуя көрүнүш. Ошондой эле карамат дагы мына ушундай. Ошол адамдын ибадатка бекем болгондугу үчүн Кудай Таалам өзүнө икрам иретинде, же ошол адамдын ибадаты дагы бекем болсун деп ага шык берүү иретинде, же башка бир адамдар ушул адамдын туура экендигин билип динге жардам берүү иретинде ошол адамга карамат берип коет. Мисалы үчүн Индияда бир окуя болуп өткөн. Аттарын унутуп атам, шейхтин атын унутуп атам. Индиялык аттар кээ бирде оорураак келет. Ушул капыр жамааттардын бири Кадияни экен айтып, Кадияни мен дагы болгон. Эмне кылган? Эгерде экөөбүздүн кимибиз талаш жеңил, алар сөз жебейт да, айтты, эгерде экөөбүздүн кимибиз акыйдабыз ката болгон болсо, беркибиздин көз астында бул өлсүн деген да. Ошентип бата кылып ушундай кылган. Чындап эле тиги өлгөн тез эле наркынысы. Ушундайлар болот. Ошон үчүн бул карамат хак, ага ишенебиз, бардыгыбыз этикад кылабыз. Карамат ал эмес Куранда да айтылган. Караматты инкар кылган адам Курандагы аяттарды инкар кылганга барабар күнөөкөр болот. Кээ бир жамааттар караматка ишенбегендер бар, алар бир аз туруп келет. А биз бир адамдарга булар караматка ишенбейт экен деп айта берсек, ал ишенген болсо биз ага күнөө кылган болобуз. Ошон үчүн ким караматка ишенбегендигин билип туруп айтышыбыз керек. А ишенгендер ишенбеген деп айтса, кыяматта асылат мойнубузга. Ушу бүгүн асылып атышат, кыямат жөнүн асылат. Олиялардын кереметтери жөнүндө айтылгандарга ишенебиз. Анткени ишенебиз. Анткени Куранда Билкистин тактысынын окуясы жана олиянын сөз айтылган. Ал олиянын аты Асиф бин Бархия жана ал Сулайман пайгамбар алейхиссалам сахабаларынан болгон. Сулайман алейхиссаламдын убагында Билкис деген бир кыйын катын чыгып, анан ошого Сулайман алейхиссалам өзүнүн кыйындыгын көрсөтүп койгусу келип, ошонун тактысын ким алып келет десе, ифрит чыгат, башка чыгып, акыры Сулайман алейхиссалам аскердин арасынан китеп окуган бир аалым чыгат дагы, мен сиз көз ачып жумгуч алып келем дейт. Сахих хадистерде жана Курани Каримдин өзүндө ошол олиянын ким экендиги айтылган эмес, бирок башка риваяттарда Асиф бин Бархия деп айтылат, ошонун аты деп. Ошон үчүн көпчүлүк аалымдар атын айтпай эле, Куран окуган, ошол убакта өзүнүн илимин окуган ушундай аалым дейт, бирок ал олия дейт. Кудайым ошого ушундай карамат берип, Сулайман алейхиссалам көзүн ачып жумгуча, ошол жанагы Балкистин тактысына алып келип жанына коюп коет. Ал аскерлердин бири болгон. Кудай Таалам ушундай кудуреттүү зат өзү Сулайман алейхиссаламга ушунчалык карамат адамдарды берип койгон. Бирок Сулайман пайгамбар. А 1000 олиян бир пайгамбарга жетпейт баары бир. Миллион олиян. Бардык олиян чогулуп деле.